Hello, hi everyone. Aji ekta gana kunyak ase. Itu gai gana apni khan ke dikhai dibo. Kuchi pashe gole subscribe kori dibi aru like share kori bi guna itu bi jenai di ase. Itu to iman golabi iman bhal no hobo pare. Hoile bi itu la meaning noile bi itu laga tune de aru modify kori na apni khan bi church de isu la nam ucha kori na gabo pare. Koi na apni khan garne itu ekta gai gana dikhai di ase. Aibi ekelore para khan do gabo. Có tôi yêu the one I bay đam lang có ông ai hà đông ba Jesus Christ the son of one I bay đam đâu tâm ba để nhìn cái màn trình nhung đâu cái tâm mà say ating lakuan lau masa ay jiba tuy sao maling ha ating la lumamo trong ang olagyan cha xin thế tiếng là phút mà tuy sao ye năm buồn em mà đêm na tiếng là của cha chẳng cha hằng nghi cao để ôi em một lần đâu cái thế mà ating lakuan lau masa ay jiba tuy sao maling ha ating la lumamo trong ang olagyan o kristal lang ating lakuan tuy sao phải ating lakan ating laku namong trong ang oyangan jaga say dewang ay paikamhan đâu kita manasay ating lakuan lau masa ay jiba tuy sao maling ha ating la lumamo trong ang olagyan. Thank you for watching. Next video karne apni notun channel paise gole subscribe kori lobi. Continue itu moila wife ase bodujun apni khan ke gospel gana ekta gai gana apni khan logode janai thakibo. God bless you all.